che wie de boko kasade wie de boko me tia mu nyina mama kwesiment as edi asem na ade nam acho asema me de nam ne se mene Mustafa nanyem Mustafa one nanyem shia ne da be ane ne konyem ye acho me tia ne 3 years ni na ma twempena twempena sabe aba menyen sai no na wo badada acho na wo masai na ma wo ba ko na wo san shia Mustafa acho ono so awo ba ko acho no waye ho ade acho de na ade na afi mu ma no acho se me no no na ye be kwesiri ma kwaye ho ade nti ono se wo yodo be kosirim acho na de na asi acho menye me ya no ana wan fi mi bi me friend fo sukura wan fa na do ni fi acho mi ni fi na de na anko acho me ko wa na me no no ku okwa ano ne wo ku acho akofo ba afofra na acho mentene nchenti minni na di enti no ne wanyema wie na afi wone wo ko se ni nsen no wompe osinye nsan no no na ye ono na enye me bet one shame adai mi bi zane sa den o se anye bibia bet ono ankasa na kan so one shame bi na wa wo nya dwuma acho na me ya chips plantain Wuti chips na anyem ye wajai acho adenti acho na abo mi ale na me bo wasana me cement mi bi na me bo wan me yo monto obra wo chips ya wo bo wade Mary Rose ya dia ye beto ne sa ya dia ba mama wangra o dan o town papa me chiawo me mama na ya sakum awosintim aboaje ene mo amohwe mi nyina ya me hira mo achim danfo tina Rose se dia na apese Mustafa ye ma wo papa acho me se wan shame nyesa no na on ko hospital acho da kurba ko pena besum ba ko pena me ko besum we ya ni wie ya ne sa se na me ko na ise wanyi sen na kwani mu kakra acho aya 6 months en wa ko doctor ba ko acho mo ha dwini o na Mustafa no edi na wu nti ama ne wonyem sa so si 3 years ni nyina na nyi sen ne mae no na abo ho ban ana acho da bi na de na na ma na wo ho house na how na wa wo problem acho da bi na ye duru acho se won so we onye wo panai yari waje ohini ni ada na ri Rose basere wo panai papa na chire se wodi gum nyina wonu wedru na wo jonsa na wodi gum na jonsa Meli Rose so for my Impregnates ohini adazwa yes na fe de ede na eje duro ni no acho se ma wa mana o tina chese wo ka wo wo da wo so ti o ka se wa nwa ma na wo nya ho ade no ena wo je aduro ni no oh eti wo de se de na apese Mustafa ye ma acho me paso on shamenye sen na wo na on pe baby mami na baby ameda no enye se wo da he acho obi kwatie na na mesra ya na me kwada won o no se enyu oh tu da containem acho oba pemfo acho na kwada no won wangugu so ma acho me kwano wa na me no no ku o so me saba obi ma oba bo me akumi abj security man konfano chi Mustafa no mafre no o fra no ne ko sisei Mustafa wo yira sama wo kan yo Mary Rose ana wo boa ene wo twato so na ide na se udidi oba pa acho ya na me sale ana me se sa rebes mbata na me de atadue ana obi adu se wo we acho wa menchen ono so kan ho acho no ne papa we acho ne papa wo oh kafra wate tije se wodi awo na se o kase wo se nyem no onye o ade a wanyem yi
a wo ye usie wo hwe aho ade e beba so acho me okura mpo me wale ni bi wo de se wo be wo wa mo wa hwe wo na wo be hwe wa mo wa wo ne hia wo okura wade na fono acho nipa kwa wade na wo fono no ano na eka awate akotumu ampa me ba uduku no kredi adanse se wade afono mami prema janaza mami wo hwe me o na mi hira o ade hia mo wotachima matade fefe hwe me mekuma na ya na debre na me dane machia style wo machi no anode wa bagimi edi anode mekuma na ya de se na ne abi oni sister no stay no de obrem ntoma ne material na ya anso brem ntade we de otumi se na ya wo ko me shopping akasa brem waist bag ne niema my mami ayi atiatia si life mu na no bi hu mi ohene chetuntum na aboso me na mse mabre ma chetuntum wan ya be adri me mami kula wabo ma chetuntum wan ya obieti o yesi Mustafa freye me dofo e de wadi no krama hello Mustafa yes papa ye na what to say hello hello Mustafa hello Kasamiti ayo woni mo mama e frɛ no Mary Rose nemi no woni mo ba Mary Rose Abi mama Rose edi be no nim sɛ ye de frɛ wo wo so onim unim sɛ ye frɛ ne Mary nemi no kura ababa wa wanyem no wa woboshan no unim no Mustafa gina yie na ngira nyabotra na ne yenkasa na konfa no chiwa wo ye adwuma no ye nim mpanifo ho why eti nyabotra na ne yenkasa unim ke sister e friend Mary a wo ne nyem no last month me manska ntiri me manska no de ba kire ba na me de ma enipa wo si unim no na fe de wa mani sika Mustafa wona wo fra ye nti a kire se show no wutie se wo pese wo press stubborn a yanso ye me di be hia wo kobu atopa no na me nyina ho se wo pese wo be take responsibility a ye be hyew ama wa take responsibility konfa no chi wo kine beba ho se wona wo ye adwuma ye beba be hu adwuma mu panifo boso mi sika bia wo gpia no ye be make sure se ye be take ma me ne di ama no se wo pene saa ye be ne saa wo se wonim no but wa mani sika yate Mr. Champo de kasa no mo san frɛ no also hello Mustafa hello Kasamiti yo Kasamiti no wo se maami ni wonim no etia dai no mani sika amene de me call my busiafo or de me ba my busiafo ama me last month me man sika 1.5 this month busumi aswana nti they say all me ba jana mo yami mo bra me kime wanye mo ba busumi sia 1.5 na ade ma no wakate no sabi me sabi ejimi fo bi say me so so masem so wo kira me kokofo no che ho na ni pani fo mu tua ne ka no ya si to etise maame no wo mo ya beti na ka tua na ma na kopem so bewo so pese wo de ba mi di be sia no ade asemu na ekoso wo man ni mu no ade no wa for ba ne na nyem age so bi na ka cho se maniska no fanko hospital. What kind of behavior is this? Na ya frewa mi tie kasa what do you mean? What ya baba konfanochi ni abehu panifo no ha this was last month to my 1.5 sai na me dey akọ hospital no waka kira me sai o me decide sika no hospital na me fa ya adwuma wo on hwe me bi 1.5 for no fire adwuma na wo Mustafa no so wana wati atomu ana ama wada Mary Rose Mustafa no fie say oh no oko 50 years papa penimu and answer was say me 36 years and
ama wa 70 80 wasifa 1.5 no kwaya adwuma wasifa kwaya di adwuma osemfa kwaya adwuma na memfa ndidi memfa tonkati na memfa fa tonkati otre ada wa no da no mokoda ehina wona ni shiemwa ba cho me kwada ni fi empaso ana wode woto fom ho ba cho mpaso oko wuran so sen eda wo TV wo dem ho acho de bi oni shi wo would you acho de bi eche oko ya no wa woro so na ohinini wode agengamo bebo a ma TV kola meli wurosu meli wo ma me kasa ho na me de tie me ma TV ma tie would you wa to no mi ama acho de oko ya no si film na wo film ena gon bi mu se ko no woni wo na wani ay laba meboa sa unso na ya wode ana anya wode meba ka kire wo ma me ye wode eni me bu masumeli ohinini ye wode obia se se wo dada na ni kosi a kire me ya wi se tase man wo man se tase Ghana mapo airport ana olibekan wodi me hodu kunu a obeda ho wuro ma sister odi ma wa wo so wosifa kwa adwa ada one ne wo no ka che ne se o ma 1.5 abetimi dia adwuma ba cho de bi na renti no se je 1. na 1.5 ka de koton de acho adane me friend wa Mrs. Ngonu ana mo obaye ana ne sister kunu ne se ya o se oniska dia boso me ne so a o memisika na me tafa ko ne de o memisika na me fa ya adwuma na on fa bi ntoso e ma me na me di ya adwuma na me di nkakra ana o se eso me ne so a o baba nti wo ba no ana wo de 1.5 ade abama bla no se wanje mame ana adana blana frame ana mekoye ana wodi sikana mame ana mesisikano enso me jetre ne me didi ente me ba ko hospital so me ya ma adwene sa me ko hospital na won hwe me biom akopem satama mbewo eja wa kwani abeta o ma rose ekufo be no akofa ni se yo udi rose kono office bag na ya bobo ne ewani mo hwemu yi ntoma ba ko na ye mfama no na ma ne ma ye ya dodo odi be kwa ma ne ma ye ya dodo na ha ya ni de won